ko e uloaki o e wholofola. Tohi e palofita ko Aisea. O nongo fulu maa tolu, mo e nongo fulu maa wha o e wahe. He koe mauta mai koe, he tala e hai, o toka iki mautolu e palahame. Pia tala e hai, o ilo iki mautolu e Isileli. Ko koe e o tua, koe mauta mai ia. Ko hua whātal mei mua, ko ia ho mau koeri. E o tua, koe haaku ke ai ke mau he, pia me ho ngahi whaunga. O ko ke whakawhewheka, o mau ngahi loto, ke oua te mau apasia kia te koe. Whoki mai, te ria ho kau sevani ti, koe ngahi matakari o ho tofia. Ko ki mau tolu talo mua, tala e hai, nā ke pule kia te ki mau tolu. Tala e hai, na e ui aki ki mau tolu, aho hua wha. Tau mai a ke haea e langi. Ke ha ere a hifo, ke ngā laku e ngahi mo unga, ko ho fotu mai. Hange e koe tutu e hea whi, ai hulu. Pe koe whakariri o e vai, aki ai a whi. Ke whakailo ho hua wha, ki ho ngahi whiri, ke tete a ngahi pule a ngā, koe uhi, ko whai a ngahi mea whakairi whia, nei gai te mau amanaki ki ai. Tau mai a, ke ha ere hifo, ke ngā laku, a ngahi mo unga, koe uhi ko ho fotu mai. Pea koe ni e o tua, koe mauta mai koe. Ko ki mautolu koe umea, pea ko koe, koe mautu funga ia. Pea koe ngau e aho ni maa, a ki mautolu ni koto ape. Koe wholofola tonu ia, ai eiki. Sāme whetari aki, sāme walungofuru.
Honoua oi wholofola, uluaki Korinto, vahe uluaki. Ofa ke mou mau kalasia, mo e fie mari e me o tua ko e tau tamai, mo e eiki ko Sesu Kristo. O kou whakawheta i maua i pē ki hok o tua, ia te ki mou tolu. Ko e mea, ko e kalasia ai o tua, ko whuaki atu ia Kristo Sesu. Ko e uhi o kualai sia, halai kolonga, ho mou whakakoloa ia te ia. O mou mau kotoa o e ngai whaiva lea, mo e ngai whaiva poto foki. O tau, mo e ne fu o e whakamatala o Kristo ia te ki mou tolu. Ko ia, o i kai te mou tō mui i hani ihi, ia kalasia e taha, o mou nofo amanaki, ke whakapū mai aho tau eiki ko Kristo. Aia foki tene pou ki mou tolu, o au ki ngata anga. E tae lau i ki mou tolu, i he aho o tau eiki ko Sesu Kristo. Koe otua, koe toko taha ia, o ku whai ki he ene lea. Pea ko ia pēna e whau mea i ho moutala, ke kautangata mono alo ko Sesu Kristo, ko tau eiki. Koe whorofora tonu ai eiki. Toka teu, oi o ngongo lelei. Aiange eiki, ke mamamata ki o whai manawa ofa, pa ke whuaki mai ka teki mautoru a o whakamoui. Ke honga fulu mātolu oi wahe. Mou tokanga, pia mou teu teu, he kui kai te mou ilo pe e hoko whakaku mai. E hange ia ko hataha na teu alu ki muri, pia ne tukuange ne koloa ki he ne kau tamayo e iki ke nau tauhi. Pena tuku ke tamayo e iki taktaha no tū whakanga, mo ne whekau, ke leo matapa, ke āpe o leo. Ko ia mou a o leo, he wikai te mou ilo, pe e whoki whakaku mai ai pule. Nā hau e whiawhi, pe vai ua pō, pe e o oa ai moa, pe koe hengi hengi. Wakai nā whakawhoki whāpe ko hau ia o ko mou mohe. Ko e ku whakatokanga o ku whai ki atu ki mau tolu, o ku whai ki he kakai katoa pē, mau leo. Ko e ngōlerei tonu ia oe eiki.
Kai ngalotu aho tapu ulua ke taimi a te vetu, o mai e ka veinga ke whakama opo opo ngai tori wholofola, koe whawhangu mei he mohe. Aho whanoa fo o weni, o ko mai koe talateu, talitari, teu teu, toka teu ai mo ki tau tolu, o siofia mea ofa o tua me loto tatau ki taimi, ki ho tau mamane, ai hoko e wholofola e whokawa motua, talanoa ki kete kau palofita e kohiri, e hoko o kakano a fio i ho tau loto ngā. Paneo ka ngai ua whei tau e kohiri, nei ki kete ai e kau palofita, o whai whanonga mai ke tupu tangata e tamasi o tua, ia toi tau e lau awhi kohiri ai pe, o au mai ke te koe pea moao. Lau monu lau tau puhaki, pako mea maho inga, ke lawa ke ta ilo a historical background ai Ekeresia Katolika. Mamau taimi ke ta whai e loto mo ngā we, ka ukei ke ta ilo ai talakisio, talatuku whakaholo, pe koe pui pui tua o e historia o e siasi. I he whai whanonga mai pe me e kohiri, o au mai e lolotonga koeni. Ka neo ngai whai whanonga waka e siasi, o keu no ngahi pole mo no ngahi whangata. Kai tau mai a ke more ho ta amanaki, heu ki waka e iki, pea ku ta ilo ai tupu anga, ka mai tau mua e wholau e waka e siasi ki hono iku anga. O kuia e mea ke fingerprint, ke fingerprint, ke lawa ki te ilo, e ngai whakamooni o e siasi. Te neonga e ngai whingata ke kehe te ta wheao, whai whanonga, whihangahangai mo ia, ko ilo pe fingerprint, ke life event ia o sesu, pe ke low Christology, lolotonga ene i mamani. I he annunciation na angelo whe tampa kia Maria, ngā o ke tupu tangata tamasi o tua, ngā o ke hene papi taiso, ngā o ke transfigurations, ngā o ke hene mamahi pe kia mo ne toi tu, ngā o ke ne haere ke ki he wani, hoko ke Christ the King. Ke ngahi life event e low Christology, pa ke high Christology talanore waia ki he ngahi event o he wani, kamata me asesione i sesu. Pea kumailewa whahai tau, o ku saikolo e whahai tau, ke te ilo no pui pui tua ngai whahai tau o e ngahi event o e eiki. Uluaki whahai tau ko e ate vetu. Aho e whanoa o e ate vetu, ngai aho tapu e wha, o te elango koeni o e pare ate vetu. Paka te elango e wha koeni, ne hanga o mai ki tau tolo te elango uluaki, ko te elango e amanaki. Pako iloa e amanaki, ko te elango e kau palofita. Ko whatongi e kau palofita, ko palofitesio, overseer, looking beyond, tuhu ke kahau. E iai e kuonga, e hoko mai e misaya, e aloi, pe hoko tangata, kakano, toto hangego koe pea muau. Pea e monu ia aki nau tolu, iha kuonga, e hoko mai e misaya. Pea ko hinge te lango uluaki. Whakamahina mai ki tau tolu, ai kau maina and major prophet. O e whakawa motua, o au mai ke sione baptaiso e whakawa fo ou, koe toka te wai pe ke aloi e tamasi o tua. Pea mai te lango hono wā, o kune lawa whakataipe mai, a e whei tuu koia aloi e sesu. Pe teri hema. Te lango hono tolu, o kune talanoa ai, ki he whatongia e toko tahe aloi mai ke Good Shepherd. Pa mai te lango whaosi, te lango ia o i kau a ngelo.
Whimau ke ilo e ngahi palofita pe telihema tahui sipi angelo. Pako pui pui toe a te vetu koeni ai ngahi whai ene meniti e whai ai e whakalolau lotoa. Ka mai lano a te vetu ke lano wāreti ke tauanga whakamamahi. Pea ku tala noa ai e anga whamamahi koe teu teu. Pane ongo ka ngai wholofola e aho whango wholo ko e ni. O ku wha mix ai ngai wholofola e Palusia moi wholofola e Antwerp. Ke Palusia ka ngai tala noa se so ki he second coming. Ka ngai wholofola e whakamotoa o tala noa e ki first coming. Pako ngai tala noa ko tapehe i kuonga se so tala noa e kene ha ere whakaosi mai. Ka pao e whoko mana tū ke ngai aho si i na tuki o si. Na kātoa ngā ia e Kristo koe tui. No king without prince. Koe kātoa ngā tau whai koe ni teu wāki atu ke alo i mai piliniso merino. Pako saikolo koe au ku vilo pe whaha i tau. Me i he tupu tangata i ki o au ke Kristo koe tui. Tala noa tohi Apokalipa, Book of Revelation. Whatongi e tui koe whakamau. Tāna ki tuunga e whakaosinga e tau. Me hange koe tāna ki tuunga e whakaosinga e whai tau wako, whai tau ngā ue. E tau koe ni. Pea koe kamataanga e ne whai tau le tusia. Koe whai tau mohu amanaki. Whai tau mohu tāpuaki. Pea ku teu e ki tau tolu. Koe hae whahinga teu o ko tau whai ki he alo i mai e tamasi i o tua. Peo ke teu o ko uhinga ia koe nofo a ki tari. Te ake whakakaukau ki he owhae o tua. Tau ko toa peo ko mai e ki wha imi se wha whikau aki mai ate vetu. Ulu aki ke Christmas shopping. Aka mahi ni o tau o whai e ngai shopping he Christmasi. Koe hai whangai shopping e tri alo o whakatau he taimi koe ni mai Christmasi. Whana one, koe pula, kai mea kai lerei, wala fo ou, koe kā, koe wari, koe whare lerei. Ka koe koe tala noa e shopping e koe ni a te vetu. Ke Christmas shopping o ko mau he loki koe ni hoko mai, loki ko fesio. I misono wā ke Christmas decoration. Ke hae whainga gift, te hanga decorate he Christmasi. Anga mahine u tau o mai tau shopping, but o mai lewa decorate ngai parcel gift ko ia. Ulangi ko hanga decorate ho mo ui. Ke hoko homo ui koe mea ofa. Aho olo tō ke haloto hanga maarie. Ke hifo mai tamasi o tua alo i homo ui. Kau i kai koe whare manu. I misono tolu koe Christmas invitation. Koe hae whainga invitation te ke whakahau koe Christmasi. Anga mahini taime o ke hangai e kofe pasol ho mea ofa. O ke puto e ki envelope. As a letter there, I wish you a Merry Christmas. Te ki leta ko ia ki tohi ko ia, it's good enough pia te ia. Koe whakaau me toko tahane tohi atu, whakamono ia te Christmasi. Koe hae whakamono ia te ke whai e Christmasi. Aia le waka imis hana wha, te Christmas. O hinga rea Christmas, koe Christ Mass. Koe misa Kristo. Oe ki invitation letter ko iau ne invite you ke attend i he misa o Kristo ke aho tūtu unia o hange pēha aho tapu. Whalafola ula ki tohi palofita ko Aisea, whohaine palofita ko Amosi. Whatongi e palofita ko ini ki hene whakamalo ia ngai ngawelere katoa pēa o tua maai kakai i e kohiri. It's a word of thanks, for thanksgiving. Whakamalo ia he palofita o tua i ngai ngawelere kone whai maai kakai
Pepe, e matu waha ame tau palokia, whakamalo ia ke otua, e whungawe lelei kua whai, ma ai kakai, ko ne tuku mai ki ma awhini ma, ke tauhi toko ni i whakamao neo ni. Pe taimi tatau pe, o toi hapai hake he palofita ko aisea, ko le whakamore more o tua, o ka pau na iai hanga hala, ai ka kai na ne tuku mai ke ne tauhi. Pe au behebe mo ki maua, ke ma te kore hake ke o tua, tau tapa ke te ia, e taime a te vetu, sa kalameta e whakalelei. Ke omi e psolusio ko ia, ke tari, pe omi e whakamore more, ke taimi omi ai, ene kakai, ke kofe sio anga. E taimi ta tau palofita ko aisea, ne whai e tala noa whakatata, e taimi e mamahi, taimi e whaingataa, e taimi e loto mamahi, ko hakakai o kuna whakasitua e otua, pea whai e nau ngā we me amanaki e iai hana ola, kei nā nau whakasitua e otua, ka ne gei ke hanga he otua whakasitua i ki nau tolu. Toi kore pe palofita ko aisea. Pepe whatongia tau i palokia pe moau, ki he kakaia e otua ko ne tuku mai ka tiki maua. Iho mō ngahi mamahi e ngai whaingataa tau koeni. Whanongo he ngalu ea ngai loto whare u whetuku tuku. I he COVID i tahi wā, tau mono ia u tau kei hao. Kau keipe ke whai e whetuku tuku ia waka taimi ki i tāni ti. Kau kei te inhia pe ngai loto whare. Pea kumakau ngā te inhia pe amo ki maua. E ngai mamahi ke heke. Ka o maile mai ai sea a vesi tahani ema o kamaranga e whulawhula aha koeni. Ai langa fatu. The yearnings of your heart and conversions are withheld of me. Ke langa fatu, ke toko mo huho fatu mo whai manawha o wha eiki. Oku ke tafoki ai me ia te au. Hange nai oku hano ai palofita, ki he otua. E whaingataa no kakai. Ia e taime tahau tau hanu, o ku hanu e tahi palokia pa mohono tokoni ki he otua. Ka bau ke otua o whakoe, koe hau hinga ku whaingataa i ai aho kakai. Ko ho kakai ko ke tuku mai ke matau. Pa tau mai a ke malawa, ke whakanana be holo holo honau ngahi loto mamahi. Hangenu ku hanu ai isileri, ku whakasitua he otua ki nau tolu. Hange ku hake otua ki he vane. Nā e tāku ko e tamaya ai otua ki isileri, ko ki nau tolu ko e whanau. Pa neonga ngai whaingataa, ka ku nau hanu pe ki he otua. Ko hota ko ngā tangatai. Whewhe i mise mate, e taime ku tangi ai, e ngai kupu whikau ake whamiri. O ku nau tangi lau aitu, i ka iwhi mawai ma i mise mate. Talai, aisea, ke otua, ene tūwaha. Koe otua koe na mau tauhiki ai, mei tuai, ka ko hoko ko mau koe. Ko koe otua, koe mau tamai. O kuongo pe auhu, hange ku rie kina. O ke more, mea tiki mau tolu, uhenga mau whaingata ia. O mai e whakakaukau koe ni kainga lotu e imise a te vetu. Koe teu ku tau whai, koe tangi ki he otua. Koe mate ki ho tau kita. Pea mea pango ko mai e taime a te vetu ke kamata aki. Koe taime e ke tau ki i whakawhie whia
lo ki. Neongo e tui e lano koe. O rewa ha pāti Krisimasi osi I he whai tau e a te vetu. The time will come. O ke taime a te vetu tau kono ia aho tolunga wholo mā tolu. O whai whanonga koe ni e momoi hake mo whakatopu tā pui. Ai tai o sisi o tonga mo ne we. Kai whakamalu hua whatapu e tau whae ko Maria. O hingai e piriki me aho koe ni. Ka haiongo na ke mau, na ke hanu ho whanonga mai. Ka pau ke hanu ko konga tangatai. E uha, I o nau hanu au. Whanonga mami basirika, me nau tō mui mai ai. Lue mai, ke takau ngā loe. Pako e pōpoa ki e wholofole aho koe ni. O kui kei ki hanga he otua whasitua I tau tolu. Ko hei ni whasitua e otua ko koe. Taimi pe kui whasitua e otua, o rewa ke mau ki pāti Krisimasi hoko atu eni o alo atu ai. Ia te ke ngoi rewa ku momoko ho wā mo e otua, ko koe pe iau ai ke paea mori e kina. Wholofola hana ua, I Bisele a Paula ka kai kolinto. Koe otua, Kune mai e greetings. Ko Paula kune mai e greetings ka tau tolu. Ko Kalasia tau eiki ko Jesu Kristo. Mai ofa o tua koe tau tamai. Ka mai wheo he lau Maria mani oni ke ati ki mau tolu. Mea ofa ia a Paula a te vetu. Ka mau manatu ka inga. Koe otua o ko whai ki ene rea. Koe ne rea kotoa pe o ku hoko ia. Koe mea kotoa pe o ku talahe o tua ko pau ke hoko. Koe ne omai e tua merie me amanake taimi koe ne a te vetu. Koe lau maria maone oni tene hanga ta taki ki tau tolu. Koe lau maria maone oni I ati ki tau tolu ahu whanoa koe. Koe spirite o mai le mai maake taha rea se su. Motokanga. O ai mohe. Ke uhinga ine ke o te ke mohe koe I e ku malanga loloa. Ka koe haa me one hanga whakamohe I whakakui I ai ki tau tolu. Ka me one whakamohe I ko whai tōto one e whanau ia I he nau mātua. Tamai mai whae. E taipalo ki amo na toko ni. E ngāhi whakalaka me ngahi nau teknolosia. O kune lawa whakakuihia E tau whanau. O he mamao me o hinga a te vetu. He kui kai ki tau ilo e taimi me hoa. O ku haere mai ai he eiki. Whimau ke tau Pea tau sio ke toi loloa ange hange ke wholofola palofita ko aisea. Wholofola uluaki. Pea ke hahanu ke otua ke tangata koe ke whiwhine koe. Ai ngai palopane ema tōnoko mai e kahau. E whetaulaki me tau whanau I he lolotonga. Tuo ngau e tangata whiwhine. O mea whanau, tangutu e whiawhi, whai alotu, aho koe ni. O e manako ke pispum, bistuki pēa e leti oi api. Mo ke ilo, pēo ku ke lahi tamai me whae ke mo ua. Ke o ngai whakataha me ngai pāti Krismasi. Kau kei ke ilo koe, huho whanau he luwa ki tua hola po uri. Whemau ke mo tokanga. Ke ngahi whaingata ai koe. Na vela mo whare whapa one whanau pama whare ke. Le koti statistika vela I tonga ni koe mahina topu tahaini vela mahina ko tisema.
Pau whimao ke tau a i ta whaaki koia. Mo leo koe mahi nai ni ulahi extendi lahi taha kai ngā lotu. Koe mahi nai lahi taha e mate whatu tāmaki. Koe mahi nai ne kona lawe ke keha taimi mālo loe kau ne si me kau toke tā. Mo he mahi na koe ni whai whanonga a te vetu. Koe pōre me pōpoanki ma ki tau tolu e aho koe ni. Te elango ulua ki e ka palofita. Koe tala noa o e amanaki lelei. Te tawange me whanonga pirikimi koe ni. Koe pirikimi, koe hinga ke whurea, koe primal image. The first image and likeness of God, you and I are the people of God. Uhinga i rea pirikimi, o ku tau kau ngā whakataha mai koe imisia o toa i ono tatau. Pe mai halanga whanonga ku tau whanonga ia aho whango fulu ko eni. Pa neongo whaose aho tolu ngā fulu maa tolu. Hona momoi hake ngohono te renewal, whatoku taha pui consecrate. Ai, tai o sisa tonga moniwe. Ka koe ngahi pōpua ki ofa, o mai. Toe ngahi tolu i wike. Whai pe ko ose ngahi tolu i wike e ku malanga. Kau ki to'o pe a konga aho koe ni. Pe koe whehu ia me pōpua ki ma au mo au. Koe hae tame a ofa. Ki e Krismasi e teu tau whai koe ni. Me be taha ko kore mo tahi paloki a. Ngai whamiri whuanki mai homo ngahi loto. Ke hifu mai e tamasi o tua. Ke alo i homo mo ui. Ta tau hanga ki ai. O whawhetai mo hiwai langi. Mo ui ki ne hale mai. Ia e tohi himi e wesuri ana. O ku whatu me he wholafola ulake aha koe ni. O pehe. O ku iai si atangi. He ufonua kotoa. Eiki. Pehai hokatu. A whenai te ke toi whoki mai, Mo maupe, Sai. Aia ka ki wholofola ia. Ki vesi au ko te hanga kano kato. Ko wahe ono tolu mo wahe ono whaa whoki. E wahe e ua o e wholofola ula ki. Ko ki tau tolo ku iai tau tangi. O whatua me lie ke aho Krismasi. Tangia mamani, tangia nukalofa, tangia pasilika. A whenai te ke toi haere mai. Tako e tau lotu e aho koe ni. Ia loto hanga maarie, mai mohu amanaki. Whakatawange, laki aho tapu e wike koe ni. Ta mai wike uruaki, whakakai mohu amanaki. Hangeke kapalofita. Tangi pe, lue pe. Owe liho kolosimo family, ui be whatataha i mai, lotu be mo tangi be, kaila be ke e iki. He koe tau mo ui anga ia, tau lue be, owa e li ai kolosi.
Ke tau fia e kau karistiane. Tawange, ko e nau mo ui, e wha mo oni ki he tui o nau tala mo rea aki. E kie, tari mai mua e mau korene. Ke tau whaki e kakai, ukuna mao e ngahi whatongia whalalaanga, mo mawhatuki-tuki i ho tau society. Tawange, ke nau malawa o whamoni, ko kau se vani tilelei, mo whai tōnunga ki nau tolu. E kie, kari mai mua e mau korene. Ke tau whaki a ki nau tolu, unau whakahoko e ngā hinga au e anga maheni, mo whakaaho o e tau mo ui. Tawange, ke nau mohu iwi, me he kātoa ngā topu-tapu o e ahoni. E kie, tari mai mua e mau korene. Ke tau whakia ki nau tolu kotoa ku nau iheni. Tawange, ke hanga e otua o whawhangu e tau tui, me he mohenga o e mohe, ko uhi, ko he piti, pe ko e whai whawhatongia pe. E kie, tari mai mua e mau koreni. Ke tau whaki hono momoi ke tau e whakatapu i whou a e tai o siso tonga moniwe kia Maria tupu i Mākulata. Tahine Maria tupu i Mākulata, hua ifo mei lotolangi, hata apuaki, ke iki katinari, kau pātere, kau mui fuakawa, mo e kainga lotu hon kātoa, ke mau inasi, i helelei, mo nofo merino, o hoi fuaki ai, ho tamat ko se Jesu Kristo. E kie, tari mai mua e mau koreni. Ke tau whaki o tau ngahi kainga pekia o whina. Tawange ke tau hiai pē ki nau tolu e he otua. E kie, tari mai mua e mau koreni.
Ecclesia
Ka ingalot, tau whakawhitai ki o toa, ku tau lawa I kuna e tutuun, oi aho e tolu tolu, ki tau paspas Whamalo ia e kau tauhi, ngāwe e kau tauhi na nau whaia e whakatutu o e whanonga, pepe e ke ritu sia o e misa. Pepe e whamalo ke kau ngahi komunio hana katoa, ngahi pēnā katoa pēnā mō teu teu, whakahaa ki ai tau momoi ho tau tai o sisi, ki hona toi whakatāpu I whaou ki a Maria tupu I Mākulata. Whanongonongo ho tau parokia ki he wikeni,